Hagani singi ke beladam keladan ke kenrum kenram hakabade bakajing senaya ke top naga skim JJM hakasenang bara pathar ke bahap apa Riboy district. Kini ke kenrum kenram kalami nambar ka jingwan tuklar jogi angot ke beri nampo Asam. Hakabade bani ke kenrum kenram nak liang usiam ke HDC uba penyak sing sim ulang musara. Ia kini ke jing ia juga senang bara pathar hakar regional committee ke berakli dau ba peristuan tensang obolong deputy chief minister ke jelah. Mestat nang sipang nang yo jingtif ba kanika shnong ka ba ki khot ka bara pathar ka ba hap hang po Riboy district ka ba dan hapo ka jingya kran jing pen bet kot ka sarkar Assam te dang yo jingtif ba ka don ka jingya ka ja be de ka roi park ka development ala dang makala ka de skim te habide ba ni ngelayo ba ni kran deputy chief minister belum chairman juga regional committees hak ke bay bat ke Riboy district ke bangi syong ben bay kan ni ka phase 2 te hak ni ka wat ka baar ke jing pen bay put hak deng ka Meghalaya ba Assam nakaliang council ni long ki member nakaliang jong aku CM nakaliang jong EM charge silaka but local MDC sini but ki local MLA te ngilong member but ia kan ka ngelak pendip but ingin sa shimkia regional committees kenang ben yo penbait na baro arliang nama haka last meeting ke badang syudap haka meeting ke bakhadu badang syudap hapo guest house Assam Guwahati ngia keren na baro artili ki regional committees na kaliang ka sarkar Meghalaya but sarkar Assam bangin don ka jing late site inspection hapo spot te ngin i hangta Lela dadan kanu ke ba penwit pat da kumni kuntai betha ya deputy commissioner ban page makanam dan kanu ka jing sya penwit ka jing ya manra ekalon order hakani kishnok ka ba ni kran